Article 244A mati hemprek lagi Karbi Anglong Arat aphana bangki achethe abong pule hok dam det seta hinuni athe bangso Article 244A mati autonomous state joini Karlitang Rahul Singh nara pran kedam nang sonthotsi keong dung Karbi Arat tum pahimi nanglu pajang rinanglu lapen awia phik pena pran chipidamlu hemprek alam pulute non puanda Karbi Arat tum bangki apran ka chipidet jia phan anta ka jiseka tum si keonglu bonta non Karbi Anglong Arat ki dup phrong arat charia song atum mabangki radakar ia hemprek amen pensi mati Karbi Arat achethe abong pensi chilem idet asonsi thek onlonglu lasonsi non ke do bom BJP racharia song atum Assam along ki Japan Assam Chief Minister Dr Himanta Biswa Sarma bangki Karbi Anglong Arat achethe avi abong aphan ingnek echoi detlu ahok arju ikha bangso visual super state now. Article 244 air before no, it has become a super state now. Ahok Karbi Anglong along Assam Chief Minister Dr Himanta Biswa Sarma Karbi Anglong ke banghud pherangkia tum hemprek aputa karjuduna lingsi ingnek echoi detlu mentune super state amendment mentune CM Tuliram rong hang amendment bonta Assam CM Sarma bangki Article 244A amendment si ingnek echoi detlu ahok kedamtang surhini rain kora ki thomaning kana hud Difu Medical College and Hospital along CM Sarma ke banghud Article 244A putak pherangkia tum karju hud ke thak duna bangki Karbi Anglong ke autonomous state kali super state lu pupensi ingnek echoi lu Super state. Not only autonomous state taru uporat goi Karbi Anglong is becoming a super state now. Article 244 air before No, it has become a super state now. No, it has become a super state now. Lapenan parta kedamtang jang mini phahiniar ni BJP MP candidate Amar Singh Tiso nomination aloki jogdama hud Assam CM Sarma phan Article 244A alam the karju duna huda bangki state pen an parsi longbomlu CM Tuliram rong hanga hin pen PM Modi lapen India president aphan kachitong lokalingsi hemprek alama bangki pachini dun loke KEC along Tuliram dotik ke ason longbom popura ingnek echoi tekanglo ব্যাপারী জাহাজৰ মূল নাপাও Sir, Karbi Anglong সাহিত্যৰ ইছ্যু সব ঠিক আছে এতিয়াতো ৰাজ্যতকৈ বেছি পাই আছে আৰু তুলিৰাম ৰংহাং থাকিলে কেতিয়াবা আৰু কিবা কিবি পাই যাব আৰ্টিকল 244A তুলিৰাম ৰংহাঙে প্ৰধানমন্ত্ৰীক লগ পালে এইটো দাবী দি আছে আৰু সজুৰে দাবী দি আছে হয় নহয় ৰাষ্ট্ৰপতিকো দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীকো দিছে তুলিৰাম ৰংহাঙে একদম 244A দাবী দিয়ে আছে পুৰা আৰু আমিতো আছো এটো হলে ভাল হ'ব না বেয়া হ'ব স্যার কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজৰ কাৰণে ভালেই হ'ব ৰাইজে বিচাৰা মনৰ দাবী এটা সেন্ট্রাল ম্যানিফেস্টো আপোনাৰ নাম আছে কিবা স্পেশাল থাকিব নি কাৰ্বি আংলং সাংবাদিকৰ কাৰণে কিবা কিবি কৰি দিম সাংবাদিকৰ কাৰণে কিবা কিবি কৰি দিম bonta KEC along ki doprong EM MLA lapen EM atumta bangkang nek dun choi asonsi ingnek dun abangki Karbi Anglong Arat aphana bangki kimisenang thekali pusi keong dung arat atum chithan pon rinti কিবি কৰি দিম News report KTV News